Whatana whatu se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia ala Radio Samoa. O lo li patiele so o fuafua le federal government po le whainga malo o nei Ausetalia to e whatatia ese le tolu sulfa piliona le sa fautuaina ese panel na o lato whiriwhiria mo le whamoemoe na ia una i ai ia le au nanga lea le welfare. O le teutupe o Tim Chalmers na longo ina ia ia le lava le top sika e whaamali ai mana ongo tangata Ausetalia. A le panel sa lato whiriwhiria e su ele mata upu i pei meni maua le welfare sa lato fautua ina ile wha popo le tupe lea te tauna wha ngai o iai mauna iai le au nanga. Pei taila wali putia le alata iwa o lo fuafua le malo e te ena lea fautuanga o na whamaya lato e le mawhai le malo na wha tupe uma ia aikia po manatu le lei uma. Pei taina ia wha ailoa o le aiei la manisi a wala o le hanga isa o le tulanga lea ma o le a fola sia mai le tala whaatau o le tupe. O whaawawhe atu le whare mai se ali ina os whai e le tangata i whafuana sa kalapu i sini i le tai awa na leila. Whaamtaranga mai leo leo whai noa i o lea tangata na whaamnua lielo na whatawhata ma leitu ina watatu i le tangata sa ituro ai le taina le whai le wawao na leila i whafuana o le Rivesby Workers Club. Wa mai sa ia tau mo whai e whesosoani i se seku la ti sa whataua ina na whaafefe se tangata e fitu sa furu tolu tausanga i se nei fi se ituro. Na ave na atu le ua whaamnua lia i le whare mai ma whai e tong tinga i Liverpool a o le whaamtalanga leo leo na toi fo e ne lava le tangata lea fitu su tolu tausanga mana na upenga lea e whaafefe ai le skula ti. Na po e na ilo e leo leo ma lo tau fia i le teminei a o wha solo su enga. Sa iena manato se tasi tangata whai ngā ruenga o le tradie mai melepone o ia ua mu i le afi se i vaiana le whaafonga ina ua pāle charger po le whawhanga maa o lana telefoni i to tonu le tanga o lana ofu. O Matthew e luasul walu tausanga na whaatala noa le current affairs i Ausetalia nei, ma ia ta uai sai lungo le ape wha i whaapi i le air conditioned unit a se tasi o ainga ai whaalongo atu i se pa o ma whaate iai o iai le pāne o le whawhanga maa lea ma toi titi a awhi ai o na fōlinga. Na ia ta ua ele i maua se ta avale le whare mai, ai na ave lava ia lana ta avale se whale ainga la tane, ma vidia i le taxi maanga ia i le whare mai. E tele ta o tonga na whaia o lea ali i pe i o na riputia, ma o le whaalablave nei, o se tasi o whaalablave whaapopo atu i isi foi tūlanga whaapea mua na ali ai, e mafua mai i maa o lo o whaonga ai chargers, o le lithium ion batteries, e masani foi na whaonga ai wheeler o e-scooters, laptops, maisi. O whautua i nai ma tupulanga talavou ma so se tangata, ia mata ala i etu uranga whaapea, e mai se le whaonga ino nei o loa. Wa mai o lo sauni le lo ia le li ina awhia e ave le tūla whono, le company na ngao sia le power bank lea o le Comsol. Lea fo i lo lato wha i loa, le li isia lato li poti, o nisi o lato o loana to e wala uina le whaafo iane, ina ua i loa lo iei tūlanga e ono lama tia iso i fua. O nisi mata upu sa lo te le whamisinonga wha alo toi whale ni usau wale se wha tatau i wha salanga na wha matu watu mo le vaitau o le wha mai COVID se fuluiba wa toi ilo nei na ua mai a wha ilo mai se wha i unga a le whamisinonga mawalunga e le au ngā ia wha salanga. O le masina nei na lo mi ai fo i le whamisinonga mawalunga ma fua anga o lana wha i unga na whai le mata upu le nei. Ma wa wha ilo le 9 News o le mata upu le nei ma le wha i unga na whai i a November le masina tausanga taluai wa toe ave e sea umai fo i maisi wha salanga e tolu sa fulu tolu afe se lau lua sa fulu ma le tasi sa tu uina i tangata. Ta ua se wha mtalanga tusia i runga la lato upenga ta wha ilangi o lo whaia la lato i loilonga le teminei i nisi mata upu wa a fia i le wha i unga e pei o na wha mtu mane. Ma le tala muli e to o tolu wali iputia na manunua i se vevesi na tuna i mai lunga o le ala tele i sini la veve aini ta avale. Wha mai leo le lipoti na o atu ia i la tau e whaapea e to toru tangata sai te tono se tasi ta avale. O le isi ta avale na nga i atuai e to tasi tangata na iai na whaia whina unga ma le ta avale le Restwell Street i Bankstown po le teo le afole valu le pōna pō. Na nga i ese ta avale ia e wheto ai le whetau la inga ala i Macaulay Street. Ai whamatala fo i nisi na toi wheto ai fo i le mga ala lava lea ma nga i ese ai lua le ta avale lea na o le to tasi tangata na malanga atuai. O le isi ta avale na malanga atuai tangata e to tolu, o la tau la ia na lipotia le whaalawilawe i leo leo. Pei tai ele i mai ai i le mata upu, o lo lipotia le 7 News e se taimi mulumuriane, na toi wala au atuai fo i le fsosoani e leo le whaitula wale e whaapea, o tangata e to tolu ia na nga i atu le ofisa o leo,
o loo whao lima ieni tangata pe ama le toa valu. E taunu watu leo wale nisi, ai na tonga whiti ai lea no fuanga i la tau ia to tolu e peo na ta ua. O lo sa ili nei lai leo so soani lea tunu inisi na si le fia i wha mtalanga ile nei wha lawe lave. Tala na le radio Samoa lea solulu le nei wha poponga fo ile ama watu i lea so atai au wha soifuia.